Who is this? Miss Universe Andrea Meza hi kan she chawanga Miss Mexico ni ina chelo leboka me isom pasari kumchak ni somni pakhat khan azova khovel mun sang sang atangin contestant somsari pathuman ron tila chungzinga achaberan thanchu Andrea Meza hi ani he competition hi casino hotel Florida aneyadia Miss Universe hi achanchin tlem tala hanshat bil vereng reng hi chak oma atlang puite hi tona kan clear ho donani. The sunburst flowers calling on roses overdue, but Andrea Meza hi adwai lo ti shiat na chu professional model ani baka competition atil na lo man la ka nga lea kumsang ni som pasari khan Miss Mexico alo ni to a kumsang ni som paru khan Miss Chihuahua winner alo ni boka chumai ala ni lo kumsang ni som pasari Miss World Manushi Jilarani Jum Khan Andrea Meza hi first runner up alo ni hial nge a kumsang ni som ni Mexican Universal winner ani boka tuna hian Miss Universe anileta. Thank you so much. I'm so happy to be here with you. And I didn't actually have any sleep at all. I went straight to the activities, but I am enjoying this so much. I'm so grateful for having this opportunity. And I still cannot believe it 100%. No. Kumsang khat zakwa somkwa pali August ni sompania Chihuahua City Mexico alo pianga an unaw hi pathum ania ama hi upa berania an unaw hi mechia vekan ni aming pum hi Alma Andrea Meza Carmona ni a Mexican mechia Miss Universe ni thei pathum na ani anu hi Alma Carmona ni in apa hi Santiago Meza ni a Andrea hian secondary school azoa Autonomous University of Chihuahua Software Engineering alo zira kumsang ni som pasari khan azova reiloteya software engineer angin na azom ngala modeling lamnen tipain software engineer alo ni rengani chu Heba ka hian clothing brand anei boka Andrea Meza active wear ni in Instagram lama page anei boka mase abuai ve amawagin a clothing brand sportswear lama insorbing atum na hi regular in alakal pui theilova software engineer ani a mechi ham thatna lama thok tha em ani a Chihuahua tourism ambassador ani boka nature advocate ani baka ama nge in clothing brand nein ma ala hian mechi enton tlak takani sia atar lang chiang le ama hi en mai po a mi hip thei tak ang chi hian ni a kumsom ni pasari mi lek di in fit nga le inji som pa ni asang ani a avun rong hi ngaulu tuk lo hang chuang lo kan tiang hi ani a apian pui mit rong hi a ukani henga nu na ahlo thlin na zong zong te hi thorim na te lo chuan a theidon hau lo ti a hriata ama ngei poin ama lema in push na sachin zia soya target ne ya hlo tlin tuma thorim hi Andrea Meza nun hian minzir tir theu ro se ato beratan chuan Miss Universe Q&A azo na chanda thi han en lokila azo na don chu hei hi ani Interim leader hi ni tala COVID-19 awanga boy na hi engtin nge I control anga engtin nge ma ila kang ti ani a chan na chu tu da COVID-19 awanga boy na kan to mek hun har sataka hian lodo tura ti tur thabera theilova base leader chu ni ila heti khopa ana satma khan lockdown kha ka kalpui watang nun na tam tak kan chan te hi a ui om ema kan mi te hi kan ngai poi mo ber tur ani a heiwang hian abulte atang khan anta na thaber tur ka ngai tu ngalang ti ina chang ani Viva Mexico!